Proljeće. Ovako sam ti jednu liču iznad sela Godinji. I gori na izvor Iljes. To nije mjesto dom. Ovako je bilo suho, jedna pećina odakle ona. Ja. Ovaj izvor je aktivan. I sad, samo što dole procjeđuje. Brana Austrougarska. Za oblovinu šumu. Evo dole još jedni. Tu je bila brana, jezero i oblovina se plavila, brana se otvori i do Zovika nosi oblovinu. Znaš šta sam propustio? Nisam ti branu pokazao. Ajde kad se budemo vraćali. Pa to slabo ko zna. Imam fotografije, original. Vidiš, točila od ozgo ono gore što je skroz do stanara. Od ozgo se plavilo do ovdje kroz točila. Ovdje je bilo jezero, ovdje je bila dole brana. I kad se napuni, ovdje su oblovina je plivala i otvori branu i uz ovih skruz je nosilo da ne bi vukli. Eto. A u Zoviku bila pilana? Vazo pilani? Kompletno. Dvije imaju. Ova je ovdje potok manja,
ovdje i ona velika dole. Vidjet ćeš. Pa doktor, pa ne sve da. A ovo je bila Golitka. Dole, sve. Lager. I balvani su plivali. Ne plake fotke. Ja vam rekao, To sam... su vodili vodu, ali su onom stranom ili ovdje. Nemam pojma. Voda nije mogao vamo, vidiš gdje je doli. Nemam pojma. Momo pa išao i prelazio okolo. A većinom su radili, u kasnu jesen su to radili ovdje, kad jezero napravi, i u proljeće, kad je velika voda, da i napuni bazene, ove jezera, i onda spuštali. Ali strugari, jel? Ja, pa ovo gore sve što je čalavo. Znači, to su bile 40 godine, pa Sarajevo napravljeno. Pa je onaj Velebit isječen za Venecije. Pa je. Nije se stjepilo napravljeno, pa ručno, one gluhare. Nije bilo tegijača, ono A, sigurno. Ovo voltaj. Jeste. Ovo voltaj. Pa u proljeće ovo vrije, kompletno. Onaj potok je najjači tamo, onaj proljetni. Ja. Pa ja, ovdje ponire dosta vodi.
A ovdje je u proljeće ogromna voda ko vrelo buni. To je ogromno. A jesi li bio na izvoru Ljute dole u Konjicu? Gdje Konjic Jesam na manjim izvorima. Gdje onaj ribnjak Ljuta. Jer imaju dva izvora. Prođeš onaj ribnjak Ljuta Ja, i gori uši. Hoćemo ovdje dole pa negdje izaći. ja.